He ko tuku rerenga tahi, koera te momomihi e kūtere atu ana kia tangi ora akuhata. Kātahi tonu nei ka eke ki tōna huritau kotahi rau mātahi. I tai atu mātou o te karare ki tōna whare manaki i ahuriri, I reira te whānau e whakanui ana I taua kuia hau tipua o Ngāti Kahungunu. Ka tika hoki ka rongonui tēnei morihu kuia I te pupuhitanga I ngā kānara kotahi rau mātahi. How does it feel to be 101? I don't think I'd reach that. I think I'm on the road to hell. Ko ia tonu te pito o te whakaaro, kei nā tahataha ko tōna whānau, tōna hapu, o tira tōna iwi e whakanui nei I tēnei rā whakahirahira. He kuia humarie, he kuia hahaka, he kuia kaharoha nei ki te tangata. He tohu nui tēnei mōna o tira mo te iwi Māori. Ko te tau toharite mo te matenga o te Māori, ko nā tau ono te kau. No reira koinei pea tētahi o nā Māori pakekerawa o te ao. He tauira mō te tuinga o mātou Ngāti Kahungunu, kia piki ora, kia tiaki tinana, kia tiaki henengaro me tiaki wairua. Ina te maha o nā hitori I kitea e tēnei kuia I te rautau kua pahure. Ko te pakanga tuatahi me te pakanga tuarua etahi. Kei te āhei mātou ngā ngauri mokopuna ki te haere atu ki aia. Rukuruku ai ngā mōhiotanga kei aia. Engari kōna tino pū manawa kua ana tamariki tokotoru te katoa he whāngai. She was a very hard worker. I can remember her, when I was a baby, she put me on her back, the old Maori way, putting a shawl around and being down and pick potatoes all day. Tērā anō tōna taha manawareka. We'll be back for the 102. Would you? We'll be back. We'll have more songs. I know you will. We'll have... He kuia morehu, he makorea. Rapara tāwhai, te karere.